Hallo, Ich heiße Akash und ich bin Jaideep. in Jaideep we are in we are We are lernen Deutsch. We are lernen Deutsch, Zentrum Kathmandu. and we are Wir in machen eine Bandan. Wandern. We are machen ein Bandan. Ja, das Wir- ist Jerry. Wir besuchen Devrali, Chandragiri Hills. Ja, Das ist sehr schön. Wetter ist auch sehr schön. water. Oh ja, Wetter ist sehr schön. Wetter. Wir machen viel Spaß. Sie sind meine Freundin und Kollegin. Ja, ist Sarbin. Ihr heißt Sarvin. या आज दाइ सेल्फी क्यामेरा हो त्यही भएर अगाडि भएको या दाइ हस् हस् दाइ एकचोटि अफ भिडियो दिन गरिदिनु र ए ल ल ल हस् या 1 मिनटको भिडियो भएको छ